To je riječ komunikacija, je zapravo jedna nominalizacija, što je isto jedan od modela, jedan od obrazaca metamodela. Što to znači? To znači da je proces pretvoren u imenicu, odnosno u nešto statično. Kakve sad to veze ima? Pa recimo jako lako će ljudi reći kod nas ne štima nešto s komunikacijom, nije nam dobra komunikacija. Okay? I svi će se složiti i svi se slažu da nešto trebamo, ta komunikacija onako izgleda kao da je baš zla vještica komunikacija koja je došla i tu je pomutila, nastala je pomutnja. Jedan od obrazaca metamodela je takozvano denominaliziranje, to znači da stvari vratimo u proces. Pa onda recimo ja mogu pitati, a tko s kim loše komunicira? I sad to pitanje izaziva potpuno drugačiji efekt. To nam nije lako čuti i počnemo mi razmišljati, imamo mi neko svoje mišljenje, ali sad moramo nazvati stvari njihovim imenom. I tu počnu izvrdavanja, okoliša, pa dobro, pa nije baš pa uglavnom nije, pa dakle sad se problem odjedanput počinje umanjivati, jer na kraju mi moramo reći, aha, ne znam, unutar tog i tog tima događa se to i to. Dakle, meta pitanja nam pomažu da razjasnimo prvo tko što čini, na kakav način i da razbijemo neke uzročno-posljedične povezanosti koje su prividne. Mi kažemo, pa to je zato što nešto, međutim često mi povežemo stvari koje jedne s drugima nemaju nikakvu uzročno-posljedičnu vezu.